Ngaha urahabona umwana w'umukobwa ndetse ari kumwe n'uwo bita umukunzi we. Ku basanzwe babimenyereye barimo baravuga bati mu by'ukuri nanjye ndabishaka. Gusa reka tubanze tubasabe mukore subscribe nyaboneka, nimba mwaramaze kuyikora mukande no kunzogera kugira ngo video zose dushizeho mujye mubasha kuba mwazibona, kandi mu by'ukuri mukomeze kuba mwagubwa neza. Iyi video tuyikoze tugira ngo tubabwire ibyiza 20 byo gusomana. Waba warigeze usomana? Ese gusomana bikorwa n'abandi? Ese gusomana bikorwa ryari? Bikorerwa he? Reka tuze kubasobanurira uko byose bikorwa. Ubundi gusomana ni iki? Gusomana ni uguhuza iminwa hagati y'umuhungu n'umukobwa, ariko hari n'abataye umuco, aho umukobwa asoma undi mukobwa, umuhungu agasoma undi muhungu. Ibi ngibi si biri mu muco, ndetse n'ibyo gusomana ku karubanda nabyo ntibiri mu muco. Shania, Shania, Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe arenda kunyica. Shania njewe na muteteri wanje barenda kuduitana, bagenda bavuga ko ari twe tubiriri nyuma. Shania, Shania, Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe arenda kunyica. Shania kugenda kwawe byababaje benshi, na n'ubu ntiturasobanukirwa icyatumye kugenda. Shania, Shania, Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe arenda kunyica. Basi uzababwireko igihe cyawe cyari kigeze, ko iminsi Imana yakugeneye yari imaze gushiramo. Shania, Shania, Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe arenda kunyica. Shania, 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 Shania barenda
Yesu mwiza ndagukunda nzahora nkukunda, nowe turarana ngatuza nkumva nezerewe. Abagabo bose bo kuri iyi si ni wowe ubaruta, abakobwa bose bo muri iyi si ubaruta ubwiza. Ndagukunda Yesu nzagukumbuza n'abandi bose, kuko wambereye umugabo mwiza nkunda cyane.